hai mana ze ibeting chua namai kram ke hazi kai je ka chom ting kum chana ze kai madai hagi mai ting chogo zeme mang ka ina zeme ko gane hai mana hang polia ka radle zai video ze hai mana share te kam garange kyam gai dale Notice Manipur state kya nai ting kum chana zeng kai matai lok rev jete set Lok Sabha election go krai be set voting bam be ge ka klei be pe jai chirmak che EVM te kan sia be go mang ka election commission ma baw tai ge sewang chang je bam be bizigne election commission ma baw ne voting te chu da rang ge kram ke zing kai je kana mai ge pi hi je rangai dai bi je je mai ting na mi phui ge voting in je te gai de le je ka chu de le je mang ka pomna sa je je mai kram ke zing kai je kana ting chuan chat kre ket hi ge 37.54% ne vote che to gai delay zeka chu delay Manipur state ke election go voting krai be set to be mai ge kaklei be pepe gom je Arunachal Pradesh ke du kaklei be za EVM te kan siabang ka je sewang ka kadai delay je ka chu delay sibizigne election commission of India me bone kram ke hzi kai je madai mai design chige polling te set ke je vote to chu darange rangai ka kadai delay je ka chu delay zai chibe polling station te set ke kram ke hzi kai je madai mai design tora be hi jene ting chuan chat srok ne chu je hekin chat kana re ka chang bege chige vote to be je bamgule je sale nai ting kum chana jang kai matai lokre jete set Lok Sabha election go krai be set voting mai ge ai gumbe ka kle be miswang ga je gu state ka cham je gu polling station ka cham bege ne pang ka imak prame sewang delay Notice Assam State Golagat ke police pe ka chai pom je hazai gene ngodo delay zeka chi delay zai chige police pe ka chai pom ngodo pe ziz ne Ranvir Soren le je acheu zai pa je nai ting kum chana je kai matai lok rev jete se Lok Sabha election go krai be set voting mai ke election duty hangane Kokrazar gane Golagat teti kolei zeka chi delay zai pa talu je pugu pamme pa wang chang dai mak che kram ke zi kai je ket mai da dige pa gadi besam selu da dige police ne ke met gai da dige hazai gne ngodo le ze cheu zai hazai gne ngodo zai pak sai pumze pe do bi bisigne chuna ge case che chukbi zela muile ze sale IT melamgne report te gai bige mang ka imak pe AI chuna ge to ka sang zai ren ka sang za ba mi bisigne ka dei re ge job zai nokri ze zemana ma hange ngau hong bi ze lamui de le ze ka chi de le IT mne report te gai bige sa ze tati beting kum chana ze kai ka chom ku ge AI artificial intelligence ze gne mina chang rek srok che madai rego megu nokri zai job che tati de le ze sale Jimaige Indiaram kadaigu Defense Minister Rajnan Singh ne Jammu and Kashmir Siachen ge tatkai luze Indiaram kadaigu sipai maramze chige ngau hdoze mpodle ze sale ze chirmak che Indiaram kadaigu Defense Minister ne saje Jammu and Kashmir ze Indiaram kadai megu tingti gene du bam zai so wangdai rabeting kum gdu Indiaram kadai megu chang ze bam gulei ze ka chidle zai chirmak che West Bengal State ke Sandesh Kali ge kakle be pepelam gdu TMC पार्टी में दू राजनाथ सिंह ने चैलेंज से दू ते गई दिले जे साली lu ta te mera me chuna ge center government me lam ge protest te zaba me ze zi strok ne changdai dele je ka chu dele punoi na protest te kan do be zai lu ta te mera me maha panchayat du bamdai ji gu dele je sale zai chambu bodar ge punoi na gari te be ze tem so ze bam be zigne gari te be rex na ze kchum cancel te di dele je che ze rex strok che kana za ne pam pui ki te le ra ge te gai da indi dele je sale plam za ne punoi na sambu bodar garim pui ki di be ge punoi na proteste ze bambe bizigne garim pui zete hlei kai dele zeka chu dele
छत्तीसगढ़ स्टेट का ने चुना तिंगे लुम का संग जाय जेमनामर में रेव जबम बि बिसिगने समर वेकेशन सुटी तिंगलुम तिंगे चुट्टी पेबगो चुट्टी जे पेगा इंदले जे साले जे चिबे चुट्टी पेबजे क्राम के जी इंकाय जे कना जिमाई के न चुजे पेका कदाई बे के पेके जी क्रेव जे मिंगेरिया का चांग बे चुट्टी जे ngौदले जे साले लिसि कते ना पोइनर में हंगे जे चिरमक चेचिगे पुनिने समर वेकेशन पेगे बिगजे बाबू में टीचर माने लेसि की तिंगनाय मि पुइन सांग ने वांग रानांगु कने लेसिदु लेसि कते ना पोइना हंगे लेसि की जे लेट मकचे चुट्टी जे पेगा इतले जे साले समर वेकेशन हंगने कर्नाटक हुबली गे कॉलेज स्टूडेंट नेहा मदर के स्लामगने चुना गे क्लेजे चिगे जेमना के की में वांग रोडु से प्रोटेस्टिव जला मुइले जे साले जे चिरमक चे जस्टिस फॉर लाफ रोबे पेदुदु कर्नाटक पुलिस ने निमदले जे साजाय बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने दु चिगे नेहा की बम जे ngो दाउ जे अम्पाउ गाइदले जे काचिदले MDH मसाला बनाया एवरेज मसाला तेवगै लुदसाइने अनुइपम गे कैंसर हरारित डेथ पेरा हंगे चांस की का संकोले जे साले जे चुरमक चे प्रोडक्ट मदाय हंगे एडवाइजरी जदु लुपेट गाइदले जे साजा आइबे MDH को मसाला बनाया एवरेज मसाला दुआने हांगकांग गाने बेन जदु तेउतोन दले जे साले आइबे तेलु जे जेमना पम गे जे कैंसर पेरा बिगु हरारित को हंगे चांस की का संग बिसिगने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बेबी पाउडर कतलेबे कंपनी चुना ने 4.5 करोड़ डॉलर का चागरंकंग नजोरा हंगे नांगुदले जे साले प्लम जाने आइबे बेबी पाउडर कतलेबे जे बेबी पाउडर नोकाइदा दगे पहांग इमाक प्लम गने अमेरिका कदे गे पुइमी हंके ने केस ते गाइदले जे केस ते गाइबे चांगदा दगे आइबे केस ते हंगदाइ जे कोर्ट तुरंबे की हंग चांगजा तुरंबे की जे समरंबे की ने रंगाइ जे कंपनी में बहु 4.5 करोड़ डॉलर जोरा हंगे रंगाई दले जे साले इंडियारम कदेगु कैपिटल दिल्ली अलीपुर गे फायरिंग तेबिगने मिना हंकेत पकरिंग बजे गगाई जे मिना हंके जे पे पीगे कमो बिजे का हजाम दले जे साले जे का हजाम पे जे चुना रहयु की ngok चंगाई लुदले जे सा जे चिगे फायरिंग तेमे मिना हंग मदाई में दुजे पुलिस में बादु दे तो गई मगरेले जे साले जे चिगे फायरिंग तेबे जे को ताते बिनमे का चे बिजाने मादु चिन चिमगरे कनले सुदु फायरिंग तेबिगने मिना हंके चे पकरिंग बजे गगाई जे मिना हंकेत का हजाम दले जे का दिल्ली ई अहुइंग कोमने नमाई कराम के हजिंग काय जे कचम तिंग कोम कुम चना जंग काय मदाई हगी माई तिंग चोगु जिमे मांग का दुले गाय बाने आइगना लोइगे रादले निंगनुई हाई मनाने तिंगनाई मि पुइन सांगने पिगाई जंग किंगाई बम्बे बिजिगने तोंदी दले हाई मना जे कुलुम दले